mechanic to R15 DM Royal Enfield là 2,7 lót. Hot Rider cho kia bang phang nằm phang nằm bom nó. Thì finally sudah itu non lang mo kita mesti kami nang bom. Rider 16. Apa ngi? Dok kesal ko niko. Ate phang man, gimana ni sabar ni mesti putar ni tong. Saya dah kunci rider dah. Nang bom. Ya di bang pak dulu sini. Belum ke pegang cepat langsung. Jam saja dulu di bang dulu. Jika tu kita lalu jam pun kita bang komen nanti kan nanti betul kita. Atau mungkin hangko sonti mana kipu lima makan injil lima makan nanti kunci jinglo komen nanti. Kita tu video share kita. Mana YouTube bang lagi jam saja dulu. Si, saya atau video bang anu yang share kita. Bang bom lagi yo. Atau bang setrap bang lagi. Kita tu wait bang pes lagi bang. Mereka tuh itu ada income, kalau orang lain di office dulu.